umugambi w'Imana wasibije gupfa. Umuhanuzi yampanuriye ngiye gupfa muri 88 ariko negosi Imana ndayitereta. Nyibutse ijambo rimwe ry'ingorabahizi Imana yari yakoze mu gace ka Mibunda. Isoko yazagirema kuwa mbere. Noneho abahungu b'Abanyamurenge n'ababebe bakorogana tugataha tutaguze isabune n'umuntu. Kindi cyumweru basura gukorogana tukamara ibyumweru bibiri nta muntu nta sabune. Turasenga abana bahungu barakizwa bababembe n'Abanyamurenge. Ngo bari nibutse Imana muhanuza mpanuriye ko ngiye gupfa vuba. Umugore banje agafakana. Muhanuzi witwa Jerome Ntambara yaratwimirerwa ngo mbe simpazi. Bukeye ari mwiyerekwa aje mwiyerekwa arabwirwa ngo gusenga kwa serende kumvikanye. Nahagaze aho yahanuriye yari sayine ndaza nja mu mufuruka. Ifuruka ino bazita ngo ni nguni. Ndavuga ngo ndagushimiye wamana niba rukunjanunja ariko uranyitura gupfa vuba ngakenyuka. Umugore akasubira mu mineme. Imana ibiranyumvira. None ngo abe mwiyerekwa arabwirwa ngo aje kugaruza dose yuri ya serende. Ngo wihutuigarurira kuri bariyeri ya mbere ni ya kabiri kubera umugambi w'Imana. No kuya gatatu wone usanga bariyeri ya kane bayisi ngo gupfa kwa rapfa. Ngo abona ko yiruka mwiyereko asanga bariyeri ya mbere bayisinya bayishingirije ya kabiri. Ngo agere ku ya kabiri asanga bamaze kuyisinya bayigejeje ku ya gatatu bari iri ku meza batarayisinya. Jerome Ntambara arayitanga muri 88 none ngeze muri 24 ubwo ni serende. Endeleza Bwana sifiwe. Munsi nje nagafasi dusange inkotanyi kugashararo turazibwira ngo turacunga indege twe. Turabwira ngo murwane intambara yo hasi iyi ndege muyitubaza. Barambaza wese ufite 12 ndababwira ngo sinyizi n'ubu sinyizi. Hanyuma numva ko bavuga no munsi numva ico Kinyarwanda baravuga ngo sha ngo muzehe yoba yataye umutwe. Ngo bavuga ngo ijambo ngo noba nataye umutwe kawukora kumva uracafasha. Babisubiramo ngo muzehe yaba yataye umutwe gasura nkawufata. Uku wari umeze n'ubu niko kimeze numva twawunyeganyega. Yoberwa iyo na utaye. Imana ishimwe. Yesu Kristo n'umwami. Yesu Kristo ko yararaje n'uyu musini kwari kandi niko azahora iteka ryose. Bwana asifiwe. Umugambi w'Imana ku bantu bayo atukuke baba Mungu wa majeshi aliye juu ya yani wa milele anastahili kuabudiwa. Iyo bavuga Mose muri Bibiliya na Eliya mwisazano ryake ibihangange byatangaje isi. Bwana asifiwe. Mani himbazwe. Imana himbazwe. Mose ni igitangaza kubera umugambi w'Imana. Uwatazi itegeko ryo kwica abana b'abahungu b'Abayuda niwo wamureze akurira ibwami arya ibwami amara imyaka 40. Bukeye araza asanga bene wabo bahe barengana ngo asange bahe barengana. Bwana sifiwe. Asanze bahe barengana noneho afata araranganya amaso arareba asanga bene wabo bafite uburetwa yamahotora umunyegiputa. Ngo ahotora umunyegiputa aramwica amuhamba mu musenyi. Bene we bayoberwa uwabiciye. Bukeye Abayuda barakorogana bonyine batangiye gushwana. Abageri ruhande arababwira ati se mwabaye muti mugeze naho muja namwe guhanwa nibi bihano murimo mwarase gushwana. Umwe aramubwira ati ariko urashaka gutabara mugenzi wanje umpotore kuko warahotoye umunyegiputa ku muhanda. Inkuru ziragenda zigera ibwabo bamenye uwabiciye. Ariko ureba umugambi w'Imana. Mose ayo mangu arahunga aje Midian. Ageze ahantu asanga baba bavomerera intama. Abakobwa ba Yetiro abashumbago bazaga babirukana bakabakungagiza. Noneho Mose yamatabara abo bakobwa ba Yetiro atazi. Mose ni igitangaza. Imana ishimwe. Jambo rya mbere nizo umunyegiputa aramwishe. Ubwa kabiri atabaye abo bakobwa bavomerera intama. Ariko ngo mari nagaya abo bakobwa bamare basiga bamutayaho.
tibamujana ngo bamucumbikire. Ise arabaza ati se bakobwa bana ko muje vuba bigenze gute? None ntabashumba mwasaza ati twabasanze ariko hari umunyamahanga udutabaye arabadukubitiye abigizayo dushora intama mbere. Isa aravuga ati mwabakobwa nimugende murebe ko mwomenya harenganye tumugaburire. Mose kuko atarazi hayaje basanga aracicaye baramuzana kubera umugambi w'Imana. Niwo munsi yamacumbika aho ngaho kwa Yetiro. Yetiro amugira umwungeri w'inka n'intama amarana n'intama imyaka 40. Kwa Faraho yarahamaze imyaka 40 yiga iby'ibwami kubera umugambi w'Imana. Amen. Imushira muri kose muri training indi myaka 40 ibibaye ingahe yose 80. Gobuci Imana iravuga ngo Mose iramubwira ngo numvishe gutaka no kuniha kubwoko bwa Isiraheli batakishwa n'uburete bwa Egiputa. Amen. None ni wowe ugomba kuba umucunguzi wabwo. Salamu kwa Yesu ni salamu. Imana shimwe. Noneho ngo baragize Imana iramubwira ngo Mose ufite iki? Mose aravuga ngo sinzi kuvuga. Pastor Risha kubwiye ngo se ufite iki ukambwira ngo ntuzi kuvuga uko ntubuvuze. Imana iramubwira ngo Mose ufite ngo sinzi kuvuga kandi uko aravuze. Imana iramubwira ngo Mose ufite ngo yabaruzanya Aroni mukuru wanje niwe windi cyose. Imana iramubwira ngo Mose ufite ngo ubu bwoko burakomeye akazasubiza ibitaribyo. Iyo abantu batazi gukorera Imana, iyo abantu batazi umugambi w'Imana kuri bo bazabaguma kwitiye ni bakazana ibitaribyo bakazaba bavuga uko utariko. Kugeza ubwo Imana yamubaje ngo se Mose niko ufite mu ntoki. Mose aravuga ati ni inkoni. Imana nico yazishaka. Iramubwira ngo iyi nkoni bariyuhagurukana uje gukoresha ibitangaza imbere ya Faraho kubera umugambi w'Imana. Kandi iyi nkoni nizo koresha ibitangaza imbere ya Faraho. Iyi nkoni nizabashorera mu butayu. Iyi nkoni nizabagaburira. Iyi nkoni nizabanywesha. Iyi nkoni nizabahana ari mwacumu. Amen. Sinkuba kubabwira nk'uko Pastor Ngoga yababwiye nazo mbona yarushe ngo nimugire gutya nimugire gutya nkaho mwamuruhije ariko nashaka azoza abihorera. Bwana sifiwe. Ahubwo ndetse Pastor Ngoga reka mubwira kantu azoza akora nazoza agera hano aho gutinda tubwira ngo nitugire azatera indirimbo gusa. Azoza rebe ngene tumuzamukana. Bwana sifiwe. Haleluya. Hanyuma Mose arazamuka ngo yari yumvishe gutaka no kuniha. Reka mbatandukanyirize gutaka no kuniha. Iyo umuntu yarwaye yaribwa cyane uzava kayakewe nafuye araribwa ariko aracafite ubuzima ariko arababara ayiwe ariko aracafite ubuzima ariko iyo ageze igihe cyo kuniha nico gihe azaja muri koma bavuga ngo bari muri koma tagihaye bashaka kuvuga ngo nufasha gutaka no kuniha. Aragenda ngo mare gushika ageze imbere ya Faraho ajanye na Aroni Mose ngo akubita yankoni hasi ngo ikubite hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga ariko aravuga ngo bizari byose Imana iramfashije iki gitangaza bari bwemere. Faraho aramubwira ati Mose tunkangisha ico kintu ibintu by'inzoka. Ngo yari yaratoje itsinda riyobowe n'abagabo b'abarozi babiri Yane na Yambure, abarozi bo muri Egiputa. Bo muri Egiputa Yane na Yambure. Sinzi niba muri Kigali hari ufite hari Yane na Yambure. Ariko ko ndababwira bo muri Egiputa mbabwira n'amazina yabo. Yane na Yambure bari baratoje abandi 400 bamwe bazana ibiti 400 ngo bashike iruhande rwa Mose babikubita hasi bizabahinduka inzoka 400 pasti. Noneho Mose aravuga ati karabaye ariko umugambi w'Imana iya Mose irazifatira zimira zose. Oh haleluya. Inkuko Aimable yarakise yumvisha ijambo irazimira kandi ntiyatutumba ikomeza kuba yanzoka imwe. Imana ibwira Mose ngo nabifata umurizo ayifasha umurizo yaminduka yanko nimwe kandi yumye nazanzoka zose 400 yamize.
bitewe n'umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Nongeye kubiyegereza mwebwe mwese n'abantu bose badukurikiye online mu yindi migabane, ndabiyegereje ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka nihuke. Bwana sifiwe. Igihe kiragera Imana iramubwira, Farawo aramubwira, Imana ibwira Mose ngo babwira Farawo turekure. Aramubwira Farawo amubwira ati sawa ndabemereye, ariko mugende mwebwe abasaza n'abakecuru, ariko ndimukore ku bahungu n'abakobwa. Arataha ngo gishike. Imana amubwira ngo usubireyo ejo umubwire ngo turekure. Farawo aramubwira ati ndabekwemereye, genda ujane n'abatoya n'abakobwa n'abahungu n'urubyiruko n'abagabo n'abagore. Arataha ngo ashike. Imana amubwira ngo subirayo umubwire ngo turagenda. Iramubwira ati sawa ubwo mwiyemere, kuko Mose yaramubwira ati taco tuzosiga. Imana iramubwira ngo genda mujane n'inka zanyu n'abantu bose, ariko ndimukaje kuri. Mose asubirayo abwira Farawo ati tuzogenda, ariko reke tuzogenda urugendo rw'iminsi 3. Ni ukuvuga ngo kuko ibiza amatelefone, urugendo rw'iminsi 3 kuba n'ababasore bazi kugenda, ashobora kuva hano agataha yenda kariya ku Kamonyi, ashobora kuhataha byutse mu gitondo, bwaca agataha k'Igitarama, bwaca agataha k'Inyanza ya Butare. Ni ukuvuga ngo amajwi ya hano i Kigali ntabagihaya yumva. Nimureke tutambuke tutere intambwe tuje kure, aho tutongera kumva amajwi yo kwa Farawo. Haleluya. Mose ni gitangaza. Igihe kiragera Imana iramubwira ngo ubwire abagore n'abagabo bazasezera Abanyegiputa, kandi nimubasezera bazabaheza imyenda y'abahungu n'iy'abakobwa, bazabaheza n'inkweto, kandi muzabasahura, muzabakorera piyaje, muzabasahura. Iyi si tuzoyisahura, tuzoyisigara intakaragasi. Aya mafaranga bita mu makonte no mu mabanki hazaba intakaragasi. Itorero rya Kristo nitugende, umugambi w'Imana niwuzura kwitorera, tuzasohoka abazi ibintu byose bitakaragasi, bidindimare nkamidi, ibintu byose connection ibure, network ibure, amafaranga aho mbere mu mabanki. Ngo umunsi wanyu ngo bitegura Pasaka, Imana irababwira ngo biba stand by kubera umugambi w'Imana. Irababwira ngo mu stand by, irababwira ngo mubaga umwana w'intama cyangwa w'ihene, kandi buri nzu izi urya ntimukaburya utetse, kandi ntimukaburya ari mubisi, kandi muzaburya wokeje, kandi muzamugerageze kurya murangize mu bimara. Niba mu muryango wanyu muri abantu batazi kurya, mushaka umuturanyi, abaturanyi babafasha kondisiyo ke murye mu bimara. Nibazo abagoye ibyo zose urw'umare kurya utabimaze ubuhawe bwasipira, Jesu ubuhawe yica nabi. Nuzozona ko utabimana uzohamagara abandi bagufasha akondisiyo k'ibyo baguhaye ubimare. Sifa kwake Mungu ngo babikora gutya, kandi ngo nimumara mushira amaraso ku nkomanizo z'imiryango, ngo marayika murimbuzi nahagera azosanga amaraso ntashazohatwara kubera umugambi w'Imana. Atukuke baba Mungu wa majeshi. Jesus said emergrame de trade mani himbas ngo mu gishuku ngo barahaguruka mu gishuku, marayika ngo araza ngo hanyuze ngo yamayisha imfura zose ahere ku mfura no kuyu mutindi nyakujya. Abantu bose ikiborogo kiraba butaraca, Farawo arabarekura, arabazibukira, baragenda. Bageze kuri Shamu, ingabo za Farawo zija gukora statistique, imibare risanga igihugu, ekonomi y'igihugu bayisahuye. Barabakurikira n'ibifaro bikomeye. Igihe ngo ibifaro bibatugirije, ngo Abisiraheli bitotombera Mose ngo abantu bitaza arabaza ngo se nkore gute wa Mana we. Imana iramubwira ngo icecekere, kandi wegera Abisiraheli ubabwire ngo mukomeze mugende. Imbere hari inyanja, inyuma hari igitero, hirya hari umusenyi ubutayu, ahandi hari imisozi miremire. Umunsi umwe Rugagaza yaratubwiye ngo uri mu guhagarara ngo ninde uzo kwituririra, iturire. Ugeze kuruzi ninde uzo kwiturira, iyo here. Uwo mwanya ngo inkingi y'abayobora
isubira inyuma yabo. Bizabivuga ngo Imana itaje gukora igitangaza ngo kubera ubwinshi bw'abantu n'ubw'inyanja yari ikamye, ngo urwo rugendo rwo mu nyanja itukura gusa n'ubwo amazi yari akamye, ngo kubera ubwinshi bw'abantu n'ibintu ngo baba bararugenze iminsi 11, ngo bakarya imitsima 1,500, ngo bakanywa ingungura z'amazi 13, ngo lakini usiku moja, ijoro rimwe Imana irabisimplify, ngo wakavuka. Imana irabihina, irasimplify. Kurumva revera espoir, irabisimplify da, irabihina. Numvisha wa muntu uvuga ngo nagutunguye, mvuze za logarithme na za tangente, mvuze na za equation de second degré, wa muntu uravuga ngo nagutunguye, iyo ngeze ha mu rusengero nzatungurana. Ariko hanze ntukambaza imibare yazaga insinda muri secondaire kuvuga ngo x au carré plus y bagashaka rongo hepfo ngo mwe y, sinazaga menye iyo bishabirona. Umunsi wa examen nararaga mu gitaramo, umunsi wa examen y'imibare ngasengera umwarimu kavuga ngo azanemo ikibazo cha theory, azanemo na choix multiple, kuko theory nari nzi gufata n'ubu ngira memoire zifata. Bana sifiwe. Imana ikabikora sinkorere pesage byashikanya saga umwarimu yazanyemo bibazo bya theory nkaba ndabitsinze, yakubitamwo ibya choix multiple kagira njenje karere nguru horoscope. Hari umunsi umwe namye n'osikopa, umuhungu umwe arambwira ngo nimwereke, ndamwereka sinari nzi kugira nabi, ngo mara umwarimu yama adukata amanota twe twabaye ba mbere ngo twabwiranye, kuko naze nandika A kandika A, nandika B kandika B. Tureka bihuta we. Imana ishimwe, umugambi w'Imana wa mwanya ngo bariturira barambuka ngo bakuke hakuri. Ingabo za Farawo zirabakurikira, yitamuruye mu nkingi y'igicu, yitamuruye mu nkingi y'umuriro, ingabo za Farawo zishika intege, ingabo za Farawo zishika igikuba. Reka mpagusigira ko turaje kukarangirizaho, ndasiga iminota nkingahe maze twongere dusiriye. Bwana sifiwe. Kandi nono abo dusirimbana nibari abavuye Buganda na muri Nairobi, mube mwiteguye ndabasigira iminota kuyo bambaye, kandi nayo kiragenda ishaka ndoshaka kwisatira. Imana ishimwe. Uwo ni Mose aragenda iyo nkoni niyo yabagaburiye amazi ku rutare, ibagaburira manu birasobanura ngo sase kwa ya nini hii, ibi ni ibiki. Ijambo manu biravuga ngo sase kwa, ibi ni ibiki. Yazaga yatibuka bakabaza ngo ibi ni ibiki. Men hii ugasoga yazakavuga langa zake zasha uzosoma muri kuva 16 niho uzogahazo kubwira ngo ibi ni ibiki. Ya nini hii, sase kwa, men hii, man shim. Haleluya. Muracyankunze mushaka mu nkunde ntawe nzoneshereza, nta n'uzonyoneshereza muri ko abantu bapfaga bamwe boneshereje abandi, ariko timufite kunyoneshereza. Nta mpamvu nubanga namwe mu nyanzi nkaho mwayobye mwadanganye. Kuri pagura ibintu reka ntambuke baragenda. Imana ibagaburira inkware, Imana igenda ibaheza ibintu byose, ngo bamere babwira Imana ngo ibaheze igitunguru. Imana irababwira ngo mwayexagere, mwakabije, irakibima. Sifa kwa Mungu. Yakiragera Imana ngo Yoshua aje gutata Mose, aravuga ati uyu mutipe uzugenda akadusiga, aragenda aramutata iminsi 40. Imana ngo yiyereke Mose gutya, Mose arayihunga, ngo ayihunge. Joshua aracomoka, aravuga ngo hagarara, ngo komere kigabo, ngo amare amasubira ahunga shefu we. Yoshua aja mu ngando, Mose aja kumusangayo, ngo buce Imana imubwiye ko kigiye kumwica, iravuga ngo shaka umusimbura, iravuga ngo nta wundi ni Yoshua mwene Nuni, umugabo waje kuneka abari wasigira inkoni y'ubuyobozi. Yambutse ubwoko bwa Isiraheli Yorodani, Mose yabambukije Shamu, abandi abambutsa Yorodani. Reka mvuge Eliya gira sose iki gihume c'Imana. Eliya witishubi niko Bibiliya ivuga.
narababwiye ngo mwebwe muzikorana buhanga mwokagira Imana muzoshakire nyina wa Eliya na se wa Eliya. Je narahebuye kuko nyina wa Mose na se ibo barahari. Ise wa Mose ni Amuramu, nyina ni Yokibedi, ariko nyina wa Eliya na se je narahebuye. Uwo bamwuza azomubwire nicara nyandikire. Ariko uyu Eliya witishu umugambi w'Imana umusumwe ngo umwami Ahaziya ngo hanuka mu idirisha aravunika. Amaze guhanuka mu idirisha yavunitse ngo aje kuraguza ngo kukigirwamana cyitwa Beelzebubi ngo cyo muri Ekuroni. Imana ibwira Eliya witishu ngo yihute gusubizayo ziriya ntumwa umwami Ahaziya yohereje. Ngo aragenda azisubizayo, aravuga ngo ugende ubwira umwami wo ko yashaka Imana yitaba ngo imvune zo mwica. Ahaziya arababwira ati uwo mugabo ubagaruye ninde? Ati ntitwamumenye. Arasaguta ati afite impembwe. Impembwe n'aba bagabo bagira ya moya yo ku maboko no mu gituza, nizo mpembwe. Ngo kandi yari yambaye uruhu. Yamavuga ngo ntawundi ngo ni Eliya witishubi. Ngo yabohereza abasirikari 50 na komanda wabo wa 50 yamabwira ngo kwa Oda mumuzana azasobanura ico kintu. Ngo bamushikira uruhande amavuga ngo umuntu w'Imana ngo kwa Oda umwami arakutubwiye ngo ngwino. Yamavuga ngo niba n'ubuntu w'Imana umuriro nukurigate hamwe n'izinga bushoreye ubura batwise 51 babarashize. Umwami yohereza abandi 50 na komanda 51 nabo ngo bashike ngo kwa Oda umaze no kwisha abantu vuba umwami arakudututa. Yamavuga ngo niba n'ubuntu w'Imana umuriro nubamare urabamara. Eliya nabi wari waramaze abantu. Jewe jeje nyine wagize nanje ubushakashatsi kabumwe bandi bavuze ndavuga ngo none cyatumye batavuga se na nyina kwa kurinda umutekano kuko yari yaramaze abantu. Ubwo n'ubwaje bushakashatsi nanguze gukora ubwawe ariko mbaye ngukopeje ubwo. Noneho abagatatu 50 komanda uwa 51 iyo ngo azafite ubwenge aravuga ngo umuntu w'Imana mbere yo kugira ico mvuga ubanza agahanga kanje nakaba abantu mfite niba ubishaka. Umwami yarambwiye ngo tujane nawe ngo abone yicishije bugufi yamavu aje imbere ngo agende imbere y'umwami aramubwira ngo kuko washaka Imana hitaba ntuzova kuri iki gisasiro iyi mvundi zakwica. Ahaziya yishwa n'imvuni umuntu w'Imana Eliya. Manishi Eliya yatsemze ingabo za Bayali levize firemen Bwana sifiwe. Arabahenda baje Karimeri ngo hari ya dikota ikomeye. Arabwira ngo bazaga bakoresha umuriro forod bakifatira abantu ngo Imana yabizisubirisha umuriro. Arabwira ngo nibabanze amaze arabacunga babura uko bakoresha forod ngo barangiza. Arabwira ngo nimwigireyo. Imana ishimwe bonye abantu abangahe babumva ijambo uko bashaka kumwenya ko guseka ariko ntibaseke cyane lelelele. Imana ishimwe. Hanyuma Eliya ngo bamaze kunanirwa ngo akaza bashinyagurira kandi Imana yari itacira akora. Muza mugira twize kandi Imana yacacira akora tuza tugihagararaho. Ndanibuka mugatanga hariya muri Kongo umunsi je n'agafasi dusanga inkotanyi ku Gashararo turazibwira ngo turacunga indege twe. Turabwira ngo murwane intambara yo hasi iyi ndege muyitubaza. Barambaza wese ufite 12 ndababwira ngo sinyizi n'ubu sinyizi. Hanyuma numva ko bavuga no munsi numva cyo Kinyarwanda baravuga ngo sha ngo muzehe yoba yataye umutwe ngo bavuga ngo ijambo ngo noba nataye umutwe kawukora kumvura atafasha. Babisubiramo ngo muzehe yaba yataye umutwe gasura nkawufata uko wari umeze n'ubu ni kukimeze numva twawunyeganyega nyoberwa iyo nawutaye. Ariko mukanya haza abandi baravuga ngo ibiza bari bipinga babifanye simenye ijambo igipinga simenye no gufanye bariko barya za saradine ngira ngo bagiye kuduha gakopo kamwe n'agafasi ka saradine naho bavuga uze gufanyira ariko zaje kurangira. Imana nakoreye umugambi w'Imana umwe wari wicaye ibo bamaze kuvuga ngo bakora akazi. Bwana sifiwe. Haleluya. Amahaguruka aravuga ngo ko barabwira ngo ni Imana yavuze baba nkabageza maka ati none se muze Imana ivugana n'abantu tizivugana n'abantu ngo none yaba yavuze ibiki
nk'abafite iseseme ngo yaba yavuze ibiki. Cyo naco gishaka kuntera ubwoba. Ndavuga ngo ico yavuze mukabona hari indege ibarasha muri aka gace muri muzomenye ngo nije wazohereje, nije uzowagize uburangare, muzonkurikirane muzondasa. Kuko twazaga tuja kubafasha kubaka indake utwoherejwe na bagapita cyangwa se banyumba ku baratubura ngo ubwo ari uko adico cyari kituzanye n'imwisubirire kubera umugambi w'Imana. Uwo mwanya Eliya Mana sifiwe arabashinyagurira ngo amari arabwira ngo nimwigireyo ngo asane igicaniro, nimureke twongere dusane igicaniro, bwoko bw'Imana bahungu bakobwa mureke twongere dusane igicaniro. Mana sifiwe uwo mwanya ngo asukama bafuka baharura n'uruhavu basukamwe amazi n'iko ibintu byose bihinduka. Mana sifiwe ibintu byose birahinduka. Hanyuma Imana ishimwe Eliya aravuga ngo Mana bimenyekane, mureke tumenyekanishe Imana mu gihe gisa niki, mureke kugwera umugambi w'Imana, mureke tumenyekanishe Imana. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, mwuzura umwuka, mwuzura imbaraga. Umugambi w'Imana uratangaje, umugambi w'Imana wambeshejeho sifa kwa Mungu, umugambi w'Imana wasibije gupfa. Umuhanuzi yampanuriye ngiye gupfa muri 88 ariko negosi Imana ndayitereta. Nyibutse ijambo rimwe ry'ingora abahizi Imana yari yakoze mu gace kwa Mibunda. Isoko yazagirema kuwa mbere, noneho abahungu b'Abanyamurenge n'ababebe bakorogana tugataha tutaguze isabune n'umuntu. Kindi cyumweru basura gukorogana tukamara ibyumweru bibiri nta muntu nta sabune. Turasenga abana bahungu barakizwa bababembe n'Abanyamurenge ngo bari nibutse Imana. Muhanuza mpanuriye ko ngiye gupfa vuba, umugore banje agapfakana. Muhanuzi witwa Jerome Ntambara yaratwimirerwa ngo mbe simpazi. Bukeye ari mwiyerekwa, asha mwiyerekwa arabwirwa ngo gusenga kwa serende kumvikanye. Nahagaze aho yahanuriye yari sayine, ndaza nja mu mufuruka, ifuruka ino bazita ngo ninguni. Ndavuga ngo ndagushimiye w'Imana niba rukunjanuje ariko uranyitura gupfa vuba ngakenyuka. Umugore akasubira mu mineme. Imana ibiranyumvira none ngo abe mwiyerekwa arabwirwa ngo aje kugaruza dose yuri ya serende ngo wihutuigarurira kuri bariyeri ya mbere ni ya kabiri kubera umugambi w'Imana. No kuya gatatu wone usanga bariyeri ya kane bayisi ngo gupfa kwa rapfa ngo abona ko yiruka mwiyereko asanga bariyeri ya mbere bayisinya bayishingirije ya kabiri ngo agere ku ya kabiri asanga bamaze kuyisinya bayigejeje ku ya gatatu bari iri ku meza batarayisinya. Jerome Ntambara arayitanga muri 88 none ngeze muri 24 ngo ni serende endeleza. Bwana sifiwe Haleluya. Abanyabugande n'Abanyakenya muza dusirimbe iminota isigaye, muza dusirimbe mwe batata. Imana ibagirire neza, umugambi w'Imana ku bantu, umugambi w'Imana kuri, umugambi w'Imana kuri wowe, umugambi w'Imana ku itorero, umugambi w'Imana mukunda Imana, mukorera Imana, mwizera Imana. Balela mwihuta badata, mureke kwikwega, mureke kugira ubunebwe, muze mwigire hino muviyo ngiyo. Makere tufata mikoro y'umugozi abatayifata muze mutora karirimba tubeka basirimbira Imana. Imana ibagirire neza kandi Imana bafashe. Amen. Yes. 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 Hallelujah. Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yake. Sawa na kisima safi chenye maji mengi, ni upendo wa Mwokozi, upendo wa Mwokozi. Haleluya, haleluya. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni ili niingie. Haleluya, haleluya. Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni ili niingie. Haleluya.
asubuhi ya uzima nitafika mulangoni kwa ajili ya upendo, nitapanda kuingia asubuhi ya uzima nitabisha mulangoni kwa ajili ya upendo. Haleluya, amina we Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni. Haleluya, 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 haleluya. Amina we Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni. ili niingie. Haleluya, yake kubwa kama ndege mtegoni, hivyo ndivyo nilivyo na moyo wangu sana, moyo wangu ulilia sana sana, nifukuza Yesu amelifungua lango zuri la mbinguni. niingie humo. Amina we Yesu amelifungua. Amina, amina, amina.
asifiwe.